ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст, ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд, ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. дар шаҳри Панҷакейн ҷаласаи назди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо иштироки муовинони раиси шаҳр, мудирони шӯъбаҳои дахлдор, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо ва раисони ҷамъиятҳои деҳот баргузор гардид. дар ҷаласа чанд масъалаи муҳим баррасӣ шуд. яке аз масъалаҳо рафти иҷрои супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон буд. иштирокчиён натиҷаҳои татбиқи супоришҳо ва нақшаҳои ояндаро муҳокима карданд. ҳамчунин рафти даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил гардид. муовини раиси шаҳри Панҷакейн Мурод Шукурзода ҳисоботи худро оид ба ин мавзӯъ пешниҳод намуд. дар ҷаласа ҳисоботи муовини раиси шаҳри Панҷакейн оид ба соҳаи кишоварзӣ Эркин Хушвақтзода низ шунида шуд. масъалаҳои марбут ба рушди кишоварзӣ ва роҳи беҳтар кардани вазъи ин соҳа баррасӣ шуданд. рафти иҷрои супоришҳои қаблии ҷаласа ва пешниҳоди прокурори вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакейн низ мавриди таҳлил қарор гирифт. ҷаласа бо муҳокимаи масъалаҳои ҷорӣ ва нақшаи чорабиниҳои оянда, ки ба рушди шаҳри Панҷакейн вобаста мебошанд, ба кори худ хотима дод. ба шарофати сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев солҳои охир дӯстӣ, ҳамкорӣ ва муносибатҳои неки ҳамсоягӣ дар тамоми вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ду кишвар густариш меёбанд. тавре ба ҳамагон маълум аст, санаи 31 марти соли равон дар шаҳри бостонии Хуҷанд бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Ҷаббаров як мулоқоти дӯстонаи се кишвари Осиёи Марказӣ баргузор гардида, ҳамзамон инҷо тантанаҳои наврӯзӣ бо як фараҳу шодмонӣ ифтихор аз дӯстию рафоқати се кишвари Осиёи Марказӣ баргузор гардид. ҳамзамон дар шаҳри бостонии Самарқанд санаҳои 3 ва 4 апрели соли равон дар як ҳамоиши байналмилалии Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуда, бори дигар ҳамкориҳои ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ва равобити ин кишварҳоро бо иттиҳоди Аврупо махсус таъкид намуданд ва онро самарабахш арзёбӣ карданд. раиси шаҳри Панҷакейн Абдухолиқ Холиқзода дар раъси як ҳайати бонуфуз аз ҳисоби кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони як қатор корхонаву муассисаҳо, соҳибкорон, мутахассисони соҳаҳои кишоварзӣ ва дигар масъулин аз туманҳои Тайлоқ, Ургут ва ҷонбои вилояти Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон сафари навбатии дӯстона анҷом доданд. мавриди зикр аст, ки дар хати марзи байни ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва ҳайати ҳамроҳонашонро ҳокими тумани Тайлоқ Баҳодир Бобоназаров бо як фараҳу шодмонӣ ва таомули меҳмоннавозӣ истиқбол гирифт.
ҳайати намояндагони шаҳри бостонии Панҷакен бо фаъолияти соҳаҳои гуногуни тумани Тайлоқи вилояти Самарқанд шинос гардиданд. дар навбати аввал рушди соҳаи кишоварзӣ дар тумани Тайлоқ хеле беҳтар ба мушоҳида расид. инҷо раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва дигар мутахассисони соҳаҳои марбута бо намояндагони хоҷагиҳои кишоварзӣ ва коршиносони тумани Тайлоқи вилояти Самарқанд дар бораи рушди соҳаи кишоварзӣ, истифода аз технологияи муосир ва аз як замин гирифтани 3 ҳосил табодули афкор карданд. роҳбарияти тумани Тайлоқ ба намояндагони шаҳри бостонии Самарқанд иттилоъ доданд ки солҳои охир дар ин туман ба соҳаи кишоварзӣ, махсусан боғу токпарварӣ, бунёди гармхонаҳо ва соҳаи чорводорию мурғпарварӣ аҳамияти калон дода мешавад. дар ин замина аллакай мо эҳсос кардем ки истифода аз таҷрибаи кишварҳои пешрафта, таваҷҷӯҳ ба манбаъҳои илмӣ имкон дод ки дар тумани Тайлоқ мо тавонистем истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, чорводорӣ, мурғпарвариро афзун намуда, ҳамзамон барои коркарди он корхонаҳои саноатӣ бунёд шуданд. ҳамзамон дар тумани Тайлоқ ба масъалаи тухмипарварӣ таваҷҷӯҳи калон зоҳир мегардад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҳайати ҳамроҳонаш аз як маркази ташхисӣ ва тухмишиносии тумани Тайлоқ дидан карданд. инҷо иттилоъ доданд ки бо истифода ва интихоби беҳтарин тухмиҳо деҳқонон метавонанд ба комёбиҳои калон ноил гарданд, ҳосили фаровон ба даст оранд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни суҳбату мулоқотҳои самимона бо ҳокими тумани Тайлоқ ва дигар масъулини ин туман таъкид намуд ки шаҳри Панҷакен ҳамкориҳоро бо ин тумани ҳамсоя дар ҳамаи самтҳо, махсусан дар соҳаи кишоварзӣ, чорводорӣ, коркарди саноатӣ маҳсулоти кишоварзӣ, истифодаи тухмиҳое ки ҳосили фаровон медиҳад, ҳаматарафа густариш хоҳад дод. ҳамзамон ҳайати намояндагони шаҳри бостонии Панҷакен бо роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз тумани Ургути вилояти Самарқанд дидан намуданд. ҳокими тумани Ургут Ботир Ҷабборов ба ҳайати намояндагони шаҳри бостонии Панҷакен иттилоъ дод ки солҳои охир аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳокимияти вилояти Самарқанд ва ҳокимияти тумани Ургут барои рушди соҳаи саноат дар ин туман тадбирҳои хеле зиёде амалӣ гардиданд. дар баробари рушди соҳаи кишоварзӣ ва чорводорӣ, истифодаи мақсадноки замин, ҳамзамон бунёди боғҳои интенсивӣ аз рӯи таҷрибаи кишварҳои пешрафта дар тумани Ургут садҳо корхонаҳои хурду калони саноатӣ бунёд гардида, дар онҳо барои ҳазорон нафар сокинони тумани Ургут ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуд ва имрӯз аз тарафи корхонаҳои саноатии тумани Ургут садҳо номгӯ маҳсулоти саноатӣ ҳам дар дохили Ӯзбекистон ва ҳам барои кишварҳои хориҷӣ содир мешавад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ҳокими тумани Ургут махсус иттилоъ дод ки ҳанӯз моҳи августи соли 2024 як ҳайати намояндагони шаҳри бостонии Панҷакен аз тумани Ургут дидан ба амал оварданд. бо таҷрибаи соҳаи кишоварзӣ ва рушди саноат дар ин туман шинос гардиданд. мо тасмим гирифтем ки ҳамкориро бо тумани Ургут, яке аз наздиктарин туманҳои шаҳри Панҷакен, боз ҳам вусъат мебахшем. мо ба ҳайати намояндагони шаҳри бостонии Панҷакен, соҳибкорони истеҳсолӣ, мутахассисони соҳаи кишоварзиро шомил намудем. ба онҳо имрӯз метавонанд аз
تجربه ساحه صنعت و کشاورزی تومانی ارگود همه طرفه بهره‌ور شوند. در تومانی ارگود با نمایندگان شهر باستانی پنجکین درباره دیگر دستاوردهای این تومان معلومات مفصل داده شد. نمایندگان شهر پنجکین با چشم دل دیدند که در تومانی ارگود در ساحه رشد صنعت، استحصالات کشاورزی و دیگر مسائل با پیشرفت جامعه مربوط تدبیرهای مشخص عملی شدند و تاکید شد که تجربه صنعتچیان و کشاورزان تومانی ارگود را در آینده برای رشد ساحه پنجکین استفاده می نمایند. در تومانی جنبوی ولایت سمرقند هیئت نمایندگان شهر باستانی پنجکین را تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، حاکم تومانی جنبوی خورشید نظروف با یک فرح و شادمانی و تعامل مهمان نوازی استقبال گرفت. مورد ذکر است که تومانی جنبوی یکی از منطقه های به شهر باستانی سمرقند نزدیک بوده. اینجا در ساحه صنعت کارهای زیادی عملی گردیدند. در برابر شناسایی با ساحه های کشاورزی، چارواداری، مرغپروری، هیئت نمایندگان شهر باستانی پنجکین تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با فعالیت کارخانه های صنعتی تومانی جنبوی شناس شدند. با نمایندگان شهر باستانی پنجکین اطلاع داده شد که پس از به امضا رسیدن سازشنامه‌های گوناگون بین سران کشورهای تاجیکستان و ازبکستان امکانیت‌ها برای همکاری‌های متقابلاً سودمند سال تا سال بیشتر می‌شود و از طرف حاکمیت تومانی جنبوی برای همکاری با نمایندگان شهر باستانی پنجکین از جمله با کارمندان ساحه کشاورزی، صنعتی و همزمان صاحبکاران امکانیت‌های وسیع فراهم آورده شدند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان شناسایی با فعالیت ساحه‌های گوناگون تومان‌های تایلاق، ارگود و جنبوی بار دیگر تاکید کرد که علاقه همکاری‌های ما با شهر و ناحیه‌های ولایت سمرقند ثمره‌های خوب به بار آوردند. کشاورزان شهر پنجکین با کشاورزان ولایت سمرقند همکاری‌های خوب دارند و ما در آینده تصمیم داریم که در زمینه این سفر دوستانه برای همکاری در سمت بنیاد کارخانه‌های مشترک صنعتی استفاده عاقلانه تجربه برادران ازبکستانی در ساحه کشاورزی، چارواداری، کارکرد میوه و سبزوات همه امکانیت‌ها را ثمرانه استفاده نماییم. همین طور سفر نوبتی کاری هیئت نمایندگان شهر باستانی پنجکین تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در تومان‌های تایلاق، ارگود و جنبوی ولایت سمرقند با نتیجه‌های خوب جنبست گردید و این سفرهای دوستانه امکان می‌دهد که درباره تحکیم همکاری دوستی ما می‌توانیم برای رشد ساحه‌های افزایش‌یافته اقتصادی شهر پنجکین تدبیرهای مقصدناک را مورد عمل قرار دهیم. گزارش عباس همراساده، زرخان نعمت‌اللهیف و خیام جورایف. با مقصد تطبیق چاره‌بینی‌های اعلان شدن سالهای 2022 و 2026 همچون سالهای رشد صنعت در کارخانه مشترک تاجیکستان و چین زرافشان تدبیرهای مشخص عملی می‌شوند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان سفری نوبتی کاری از جماعت‌های دهاتی کاسه‌تراش و شنگ با فعالیت کارخانه‌های صنعتی مربوط کارخانه مشترک زرافشان شناس گردید. از جمله رئیس شهر در جریان این سفر با فعالیت کارخانه کارکرد معدن مس و استحصال آهک
шинос гардид. ба раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода иттилоъ доданд, ки дар коргоҳи коркарди мис 300 нафар мутахассисону коргарон ба фаъолияти истеҳсолӣ фаро гирифта шуда, соли беш аз 3500 тонна мис истеҳсол карда мешавад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба роҳбарияти корхонаи муштараки Зарафшон, аз ҷумла корхонаи коркарди мис, дастур дод, ки мо бояд дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ва раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар самти татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ, саноати кунонии босуръати кишвар бояд саҳми арзандаи хешро гузорем. дар ҷамоати деҳоти Шенг, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли оҳак шинос гардид. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд, ки ин корхона пурра эҳтиёҷоти истеҳсолии корхонаи муштараки Зарафшонро бо ин масолиҳи зарурӣ таъмин намуда, 28 нафар дар ин ҷо бо ҷойи кори доимӣ таъмин мебошанд. ҳамзамон дар ҷараёни боздид, раиси шаҳр бо роҳбарияти ин корхона пиромони бунёди пул дар қитъаи роҳи Косатарош Доба, ки солҳои охир аз офатҳои табиӣ зиён дида буд, шинос гардид ва дастур дод, ки бояд ин пул ҳарчи зудтар бунёд карда шавад. ҳамин тавр раиси шаҳр дар ҷараёни ин сафари корӣ таваҷҷӯҳи роҳбарияти корхонаи муштараки Зарафшонро ба рушди соҳаи истеҳсолоти саноатӣ ҷалб кард ва барои фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои коргарон таъмини ҷойҳои нави корӣ дастуру супоришҳои мушаххас дод. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шаҳбоз Қурбонов. ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, мусоидати соҳибкорон ва сокинони созандаи ҷамоати деҳоти Косатарош, корҳои ободониву созандагӣ рӯз то рӯз густариш меёбад. дар деҳаи Нови Чумоқи ҷамоати деҳоти Косатарош бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва сармоягузории соҳибкор Нарзулло Раҷабов бинои кӯдакистони замонавӣ бунёд мешавад. раиси шаҳр ин иқдоми соҳибкорро хеле хуб пазироӣ кард ва изҳор дошт, ки дар заминаи супоришҳои пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон бояд дар ҳамаи деҳу деҳкадаҳои диёри бостониямон чунин кӯдакистонҳо сохта шаванд. дар деҳаи Нови Чумоқ ин нахустин кӯдакистон мебошад, ки барои 150 нафар пешбинӣ шуда аз 2 қабат иборат аст ва дар он тамоми шароитҳои мусоид барои мураббияҳо ва кӯдакон пешниҳод карда хоҳад шуд. раиси шаҳр ба ҷамоати деҳоти Косатарош бо рафти корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ ва зебову пироста намудани бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 123 дар деҳаи Косатарош шинос гардид. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд, ки ташаббускорони ин бино тасмим гирифтанд, ки барои хонандагон майдончаи варзишии замонавӣ бунёд намуда, ҳамзамон атрофи бинои муассисаи таълимиро бо дарахтони ҳамешасабз ва дигар оришоти замонавӣ таъмин менамоянд. дар ҷараёни боздиди корӣ аз ҷамоати деҳоти Косатарош, раиси шаҳр бо рафти сохтмони маркази савдо дар деҳаи Чорбоғ, ки аз ҷониби соҳибкор Баҳодур Хоҷамов маблағгузорӣ мешавад, шинос гардид ва ба ин иқдоми соҳибкор баҳои баланд дод.
ҳамзамон мавриди таъкид аст ки дар деҳаи чорбоғи ҷамоати деҳоти косатарос аз тарафи соҳибкор умрибек шарифов ошхонаи замонавӣ бунёд мешавад ки имрӯзҳо корҳои асосии таъмиру тажҳизонидан ва ороишӣ идома дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода таъкид кард ки воқеан дастгирии соҳибкории хурдумиёна барои рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ аз ҷумла ободонии деҳот аҳамияти басо калон дорад. дар деҳаи чорбоғ бо иқдоми соҳибкор Тоҳир Ҳомидов сохтмони коргоҳи истеҳсоли қумушағали бинокорӣ бо маром идома дорад ки минбаъд ин коргоҳ метавонад барои рушди соҳаи сохтмону ободонӣ дар ҷамоати деҳоти косатарош нақши хешро гузорад. ҳамзамон бояд иттилоъ дод ки аз тарафи сокинони деҳаи чорбоғ канали фарметан пурра тоза карда шуд ва барои ҷорӣ шудани об ба мавсими нав инҷо корҳои асосӣ анҷом дода шуданд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба иқдоми сокинони деҳаи чорбоғ ва дигар деҳаҳои ҷамоати косатарос ки ҷиҳати тоза намудани каналҳо, омода сохтани шабакаҳои обёрӣ ба мавсими нави киштукор саҳм мегузоранд аҳсан гуфт ва ҳамзамон таъкид кард ки як омили асосӣ баландбардоштани ҳосили соҳаи кишоварзӣ боғу тогзорҳо ба таъмини обҳои полизӣ алоқаи хеле калон дорад. ба таваҷҷӯҳи бинандагони арҷманд мерасонем ки дар ҷараёни сафарҳои кории раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ҷамоатҳои деҳот масъалаи рушди соҳаи кишоварзӣ, истифодаи оқилонаи обу замин таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мегардад. дар ҷараёни боздид аз ҷамоатҳои деҳоти Халифа Ҳасан ва Косатарош раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар баробари рушди соҳаи кишоварзӣ, таъмини нақшаи кишти баҳорӣ ба зиёд намудани майдони кишти картошка роҳбарияти ҷамоатҳои деҳот ва масъулинро вазифадор кард. дар ҷараёни сафари корӣ раиси шаҳр нахуст дар ҷамоати деҳоти Косатарош бо рафти кишти картошка шинос гардид. ба масъулин дастур дод ки мо бояд дар соли равон барои боз ҳам зиёд намудани кишти картошка тадбирҳои мушаххас андешим. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки кишоварзони ҷамоати деҳот токунун дар майдони беш аз 160 гектар картоша шинониданд ва ин кор ҳамарӯза вусъат ёфта то охири мавсим майдони картошка ба 535 гектар расонида хоҳад шуд. дар хоҷагии деҳқонии мармари ҷамоати деҳоти Косатарош деҳқонон кишти картошкаро истифодаи босамар аз обу ҳавои мусоиди баҳор ва беҳтар намудани таъмини амнияти озуқаворӣ равона карданд. аз рӯи иттилои масъулин соли равон бояд дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Панҷакен дар майдони 3900 гектар кишти картошка анҷом дода шавад ва то ба имрӯз дар майдони 722 гектар кишт гузаронида шудааст ки 215 гектари онро картошкаи барвақтӣ ташкил медиҳад. дар деҳаи чорбоғи ҷамоати деҳоти Косатарош раиси шаҳр бо узви иттифоқи нависандагон ва созмони рӯзноманигорони Тоҷикистон Шодӣ Саттор як мулоқоти хеле самимона анҷом дод. рӯзноманигор Шодӣ Саттор ҳарчанд ба синни 80 расида бошад ҳам то баҳор солиму бардам аст. ба хонандагони мактаби зодгоҳаш аз фанни алифбои ниёгон таълим медиҳад. дар корҳои ҷамъиятӣ тарбияи ҷавонон ба роҳи дуруст фаъолона ширкат варзида онҳоро барои дӯстдоштани ватан ҳамеша ҳидоят менамояд. раиси шаҳр ба Шодӣ Саттор аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен тӯҳфа тақдим кард. инчунин раиси шаҳр дар деҳаи Чорбоғ собиқадори меҳнат
Турсуной Мирзоевро ки ба синни 95 солагӣ қадам гузоштааст ва бо тавсияи ӯ фарзандони набирагон дар гӯшаи ҳавлияшон як гарбхонаи замонавӣ бунёд кардан мавриди аёдат қарор дода ба ӯ низ тӯҳфаҳо тақдим кард ва изҳор дошт ки собиқадорони меҳнат ҳамеша таҳти таваҷҷӯҳ ва ғамхории роҳбарияти мамлакат вилоят ва шаҳри Панҷакин қарор доранд. дар ҷараёни сафар ба ҷамоати деҳоти Шинг раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо собиқадори хизмати давлатӣ Ботирқул Баҳриев мулоқот намуд ва саҳми ӯро дар сафарбар намудани ҷавонон ба ободии маҳаллӣ зист хеле хуб арзёбӣ кард. ба собиқадор тӯҳфаҳо тақдим гардид ва таъкид шуд ки воқеан чунин собиқадорон барои ҷомеа як роҳнамои хеле бузург мебошанд. мутобиқи нақшаи кории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен сафарҳои кории раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба дигар ҷамоатҳои деҳот идома дорад. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шаҳбоз Қурбонов. сафари навбатии кории раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоатҳои деҳоти Суҷина ба номи устод Лоиқ Шералӣ ва деҳаи боғчаи ҷамоати деҳоти Шинг анҷом ёфт. раиси шаҳр дар ҷамоати деҳоти Суҷина нахуст бо рафти бунёди корхонаи истеҳсоли шифер шинос гардид. ӯ ба масъулин дастур дод ки бояд ин корхона дар муддати пешбинишуда мутобиқи лоиҳа мавриди амал қарор дода шавад ки ин барои татбиқи чорабиниҳои эълон шудани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат аҳамияти басо калон дорад. дар ҷамоати деҳоти Суҷина имрӯзҳо аз тарафи кишоварзон маъракаи кишти картошка бо муваффақият идома дорад ва кишоварзони Суҷина тасмим гирифтанд ки соли равон дар баробари таъмини нақшаи кишти баҳорӣ майдони кишти картошкаро зиёд месозанд. дар деҳаи боғчаи ҷамоати деҳоти Шинг бунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115 бо маром ҷараён мегирад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни шиносоӣ бо корҳои асосии сохтмону васлӣ ва ороишӣ ба роҳбарияти ҷамоат, бинокорон ва дигар масъулин дастур дод ки бояд ин муассисаи таълимӣ аз рӯи лоиҳа бо як сифати баланд дар муҳлати пешбинишуда мавриди истифода қарор дода шавад, зеро роҳбарияти кишвар, вилоят ва шаҳр ба масъалаи рушди маориф диққати аввалин дараҷа равона месозанд ва дар деҳаи боғча бо бунёди ин мактаби замонавӣ барои баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия мо ба комёбиҳои азим ноил мешавем. дар деҳаи боғча раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо рафти маъракаи кишти картошка шинос гардид. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд ки сокинони деҳа тасмим гирифтанд ки соли равон майдони кишти картошкаро зиёд менамоянд, зеро талабот ба ин маҳсулоти кишоварзӣ на танҳо дар бозори истеъмолӣ ҳатто барои содирот хеле зарур мебошад. дар деҳаи боғча раиси шаҳр яке аз собиқадорони ин деҳа Хоҷамов Тошмуродро мавриди аёдат қарор дод, ба ӯ тӯҳфаҳо тақдим кард. таъкид гардид ки Хоҷамов Тошмурод аз соли 1975 дар хоҷагиҳои кишоварзии Правда ва пасон Ҳақиқат ҳамчун ронанда ва механизатор фаъолияти пурсамар дошт ва имрӯз давлати пирӣ меронад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷараёни боздид аз ҷамоати деҳотӣ устод Лоиқ Шералӣ
با رفت بنیاد کودکستان زمانوی در دهه نوآباد شناس گردید. او اظهار داشت که باید این کودکستان زمانوی از روی لایحه هرچه زودتر با یک صفتی خوب مورد استفاده قرار گیرد و در مجموع باید در هر یک ده و دهکده های دیاری باستانیمان چنین کودکستان های زمانوی ساخته شوند. رئیس شهر در موضع سوی زوران با مردم یک ملاقات انجام داد. آنها از رئیس شهر خواهش کردند که برای بنیاد یک پل زمانوی اینجا مساعدت نمایند. در دهه زوران بخش مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 115 بنیاد می شود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با رفت کارهای ساختمانی در این انشاءات شناس گردید. به مسئولین دستور داده شد که باید این مؤسسه تعلیمی هرچه زودتر مورد استفاده قرار گیرد، زیرا احتیاجات ساکنان این دهه و فرزندان آنها به مؤسسه تحصیلات زمانوی اهمیت بسیار کلان دارد. همینطور در جریان بازدید از جماعت‌های دهاتی سوجینه، دهه باغچه و جماعت دهاتی لایق شیرالی رئیس شهر برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان استفاده مقصدناک زمین، زیاد نمودن میدان کشتی کارتوشکا و دیگر مسئله های رشد دهات در نزد مسئولین دستور و سپارش های مشخص گذاشت. گزارش عباس همراه‌زاده و شهباز قربانوف. رئیس شهری پنجکент عبدالخالق خالقزاده با مقصد آموزش وضع کارتوشکا پروری و رشد ساحت در جماعت دهاتی سرازم از موضع‌های کشت بازدید نمود. در رفته بازدید رئیس شهر با جلب مسئولان کشاورزی و خواجگیداران درباره سطح اجرای نقشه کشت و آمادگی‌ها برای زیاد کردن حاصل کارتوشکا در منطقه هم صحبت شد. در جماعت دهاتی سرازم که یکی از منطقه‌های اعضای سیستم کشاورزی در شهر پنجکent می باشد، نقشه عمومی کشت 480 گکتار را تشکیل می دهد. تا به امروز 70 گکتار زمین کشت شده است و کشاورزان در روحیه پرقوت نیت دارند که تا مهلت معین شده همه این نقشه کشت را به انجام رسانند. با رئیس شهری پنجکent عبدالخالق خالقزاده رئیس جماعت دهاتی سرازم دلنواز سلطانووا با افتخار قید نمود که در این جماعت 48 خواجگی دهقانی انفرادی و 70 کاپیراتیو تجارتی فعالیت می کنند. از جمله کار در کاپیراتیوهای تجارتی تایلونوف و کمر در اوج می باشد که با استفاده از اصولهای معاصر و تکنولوژی پیشرفته برای بهتر کردن حاصل کارتوشکا کمک می کنند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اقدام کشاورزان خواجگی دهقانی به نام تورایف جماعت دهاتی سرازم را که با یک گروه در حشر کارتوشکا شنانی برآمده بودند شایسته و نمونه بهترین برای دیگر فرمیران ارزیابی نمود. او تاکید کرد که چنین اقدام ها برای بلند برداشتن معرفت دهقانان و پیشبرد فعالیت های کشاورزی در سطح بلند اهمیت کلان دارند. در رفته بازدید راهبران و مسئولان خواجگی های دهقانی و کاپیراتیوهای تجارتی جماعت دهاتی سرازم با وضعیت کنونی آبیاری، حالت زمین ها و امکانیت های استفاده تکنیکی موثر نظر انداختند. تاکید کردید که کاری دست جمعانه و حشرهای گروهی همچون یک عامل مهم در بلند برداشتن نتیجه های کشاورزی باعث رشد اقتصادی محلی و بهتر شدن سطح زندگی اهالی خواهد شد. رئیس شهری پنجکent عبدالخالق خالقزاده با مقصد آموزش وضع کارتوشکا پروری و تحکیم کارهای کشاورزی از موضع‌های کشت در جماعت دهاتی چنار بازدید نمود. در رفت شناسایی او با مسئولان کشاورزی محلی و خواجگیداران صحبت انجام داد که چگونه با استفاده از امکانیت‌های طبیعی و تکنیکی امکان بهتر کردن استحصال کارتوشکا در منطقه زیاد کرده شود. کارتوشکا پروری در جماعت دهاتی چنار
соли ҷорӣ бо нишонаи баланд оғоз ёфт. нақшаи умумии кишт дар ин минтақа 70 гектарро ташкил медиҳад ки то имрӯз 23 гектар аз он кишт карда шудааст. ба иттилои масъулин, кишоварзон ният доранд ки то санаи 1 майи соли равон бо истифодаи технологияҳои замонавӣ ва ҳамоҳангии бештари ҳамаҷониба нақшаи киштро ба пуррагӣ амалӣ намоянд. раиси шаҳри Панҷакент ҳангоми боздид аз рафти кишт ва ба аҳамияти истифодаи методҳои муосир ва технологӣ дар беҳтар кардани ҳосилнокии картошка таъкид намуд. ӯ инчунин бо ишора ба нақши муҳими кишоварзон дар рушди иқтисодии маҳаллӣ таъкид намуд ки дастгирии ҳамаҷонибаи мақомоти маҳаллӣ барои беҳтар кардани шароити кор ва таъмин намудани тамоми талаботи хоҷагидорон як омили асосӣ мебошад. дар рафти боздид ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент ба муҳити обёрӣ ва ҳолати ҷойборҳои минтақа диққати махсус дода, дар тоза намудани ҷойборҳои минтақа ки бо ҷалби саҳмдорон сурат мегирад ишора намуд. ба гуфтаи масъулон, тоза кардани ҷойборҳо барои таъмини намии зарурӣ барои картошка ва беҳтар кардани сифати замин мусоидат менамояд, ки барои рушди картошкапарварӣ аҳамияти калон дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо изҳори қаноатмандӣ аз натиҷаҳои оғози кишт ба ҳамаи кишоварзон ва саҳмдорон барои кӯшишҳояшон баҳои баланд дод ва таъкид намуд ки ҳамкории мутақобил ва мутобиқсозии ҳамаи омилҳои экологӣ, инчунин иқтисодӣ барои расидан ба ҳадафҳои таъиншуда муҳим аст. бар асоси нақшаи амалии ҷамоат ва ҳадафҳое ки барои санаи 1 май муайян шуданд, ҳамаи кишоварзон ва саҳмдорон ният доранд ки ба натиҷаҳои самарабахш дар парвариши картошка ноил шаванд ва бо иҷрои нақшаи кишт ба таъмини ғизо ва рушди иқтисодии маҳаллӣ саҳмгузор бошанд. дар кураи замин зиндагии ҳамаи мавҷудоти зинда аз муҳити зист сарчашма мегирад. бо фарорасии Наврӯз муҳити зист боз ҳам сабзу хуррам ва зебою пуртароват мешавад. ҳайати роҳбарии мутахассисону кормандони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент иди ҷаҳонии Наврӯзро бо чорабиниҳои фарҳангӣ, гузоштани деги суманак, дастархони нӯшобаю хӯрокҳои гуногун, иштироки намояндагони ташкилоту корхонаҳо таҷлил намуданд. сардори шӯъбаи ҳифзи муҳити зист Шӯҳрат Исмоилзода ширкаткунандагони ин ҷашнвораи қадимаи тоҷиконро бо Наврӯзи оламафрӯз табрику шодбош гуфт. дар ин ҷашнвора ҳамчунин меҳмонон аз кишварҳои хориҷӣ низ иштирок доштанд. Меня зовут Ирина, я приехала из России, первый раз приехала в страну Таджикистан, в частности в город Пенджикент. Меня просто переполняют эмоции, настолько мне понравился этот город, мне понравился климат, который вот здесь вот над этим городом. Первый раз оказались вот на таком мероприятии, да, и увидела, как варят сумаляк, суманак у вас говорят? Да. Суманак, да, и надо помешать и загадать желание. Мне все это дали попробовать, я загадала желание, да. Очень интересно, да, интересно познакомиться с традицией другой страны. У нас такого нету, разумеется, у нас свои праздники. Очень гостеприимные, все приглашают, хотят напоить чаем, чем-то угостить. Да, это да, так необычно, очень приятно. И всех поздравляю с праздником Навруз. تمام کشاورزان شهر پنجکент شما را در این روز جلوس نوروزی تبریک و تهنیت گفتم و همه شما اقبال بلندتر از کوههای پامیر آینده چون خورشید تابان خاطره چون دیدار دوزار بگذار عمرتان مثل دایره زرافشان همیشه سرشار باشد حیاتتان مثل ارجاهای ماهیان همیشه سبز و خرم باشد نوروزتان مبارک خواهران عبدالله دوزاروی عزیز. барномаи адабию консертӣ, иҷрои рақсу бозиҳои мардумӣ аз тарафи коргарони шӯъба ва меҳмонон ба ин маҳфили наврӯзӣ фараҳу шодмонӣ эҳдо кард.
با دمیدن نسیم بهاری و نور و گرمای آفتاب نوروزی، نوروزگاه دهی امانداری جماعت دهاتی امانداری شهری پنجکند به یک معبد شادی و فرح تبدیل یافت. تنتنه‌های ایدانه با روح و الهام بلند و با شرکت وسیع ساکنان در فضای صلح و ثبات آغاز گردید. چاره‌بینی مذکور با تشبث شخصان سخاوتمند شیروف تبریز، جوریف سلیم، باباجانوف آزاد و با راهبری رئیس دهه عبدالله فیاض برگزار گردیده. نمونه اولی همبستگی اجتماعی و احترام به ارزش‌های ملی می باشد. همچون رمزی مهربانی و فراوانی خوانی نوروزی با زیبایی گسترده شده. در آن طعام‌های ملی و رمزی نوروز 7 سین و 7 شین و دیگر شیرینی‌های عنعنوی به حاضرین پیشکش گردیدند. در نظر است که حسن جشن را برنامه کنسرتی رنگین، نمایش هنرهای مردمی، مسابقه‌های ورزشی و هنرنمایی کرنای نوازان و داربازان دوچند می‌افزاید. نوای کرنای و سرنای رقص و ترانه‌های خلقی، چهره‌های تبسم و کودکان شاد و خندان فضای جشن را به یک افسانه زنده تبدیل می‌دهد. نوروز در امانداره نه تنها تجلیل آغاز بهار، بلکه تجسمی روشن است از وحدت مردم، احترام به فرهنگ و گرامی داشت سنت‌های قدیمی ملت تاجیک. تنین اندازی نوروز در دامن کوه‌های پنجکند امسال نیز نشان داد که شکوه و شهامت این عید اجدادی هرگز کاسته نمی‌شود و هر سال با جلوی نو تجلیل می‌گردد. سنه 6 اپریل سالی روان در دهه صوفیان تحت رهبری رئیس دهه پرویز اسرارов تجلیل نوروز با شکوه و تنتنه‌ها برگزار گردید. بزم نوروز با اشتراک ساکنان و مهمانان که با خرسندی گرد آمده بودند دایر گشت. در رمز تجلیل نوروز دختران دهه با موبافی عنعنوی خود که به تاریخ فرهنگی مردم وابسته است، اهل محل را با هنر و ایجادیات خود شاد گردانیدند. دسترخوان ایدانه که با خوراک ملی و خاص نوروز آرا یافته بود در مرکز تنتنه قرار داشت. برنامه کنسرتی با سرود و رقص‌های خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 56 که جالب و رنگین بودند به تنتنه نوروز شکوه خاص بخشیدند. اینچنین در جریان چاره‌بینی ختنه 4 نفر پسران دهه گذرانیده شد که با خرسندی اهل دهه و نزدیکان همراه گردید. تنتنه نوروزی در این دهه به یک جشن عجیب و فراموش نشونده تبدیل یافته است که در عرفه تجلیل نوروز پل ماشین گذاری دهه با تشبث حاجی نوریدین حاجیف و مبلغ گذاری ساکنان محله نوبنیاد به استفاده داده شد. این لایحه با مبلغ عمومی زیاده از 50,000 سومانی و به طرز حشر بنیاد یافته استاها شهاب‌الدین و رمزالدین کارهای ساختمانی و نصب انشاءات را انجام دادند. در نزد کوپروک چراغ روشنی دهنده آفتابی نصب کرده شد که برای بهتر نمودن شرایط روشنی در محل روانه شده است. حاجی نوریدین فعال دهه در صحبت گفت که این پل برای بهتر کردن شرایط حرکت نقلیات و آسایشتگی ساکنان مهم می باشد. وی تاکید نمود که چنین تشبس‌ها در رشد انفراساختاری دهه و بهتر کردن زندگی مردم نقش مهم دارند. در طولانی مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی شهر پنجکند جلسه نوبتی شورای علمی با اشتراک اعضای شورا برگزار گردید. جلسه شورا را سرور مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوری تاریخ و کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی میزرابزاده مقصود آغاز بخشید و اطلاع داد که در این جلسه نوبتی 3 معروضه علمی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. از روی معروضه یکم شورای علمی موقع شاهنامه در دیوارنگاره‌های سعودیان کارمند علمی آثارخانه جلالوف عمر گزارش داد و با یک تحلیل خیلی عمیق رابطه میان شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و دیوارنگاره‌های سعودیان که اهمیت تاریخی و فرهنگی دارند به طور مفصل شرح و ایضاح داد. او با دلیل‌های علمی نشان داد که تصویرهای دیوارنگاره‌های اصل 5 و 8 با مضمون و ابرازهای شاهنامه شباهت عمیق داشته از رابطه عمیق تمدن سوخت
با عنعنه‌های فارسی زبانان جهان شهادت می‌دهد. وابسته با موضوع دیگری شورای علمی، سرمحافظ استخوان‌خانه فیروزه روح‌الله‌وا اوید با موضوع نتیجه کارهای اجرا شده و مقایسه رویکردهای کلکسیاها در فوند استخوان‌خانه جمهوریوی به نام ابو عبدالله رودکی معلوماتی مفصل داد. او تاکید کرد که وابسته به ثبت گروهبندی، برقرارکنی، نگهداری، تحقیق و به نمایش گذاشتن اشیای استخوان‌خانوی باید هر یک اشیای استخوان‌خانوی از جهت خصوصیت عمومی، نمود و دیگر نشانه‌های گروهبندی معین کرده شوند. اینچنین او درباره تیار بودن مواد اطلاعاتی برای آماده ساختن فهرست الکترونی اشیای استخوان‌خانوی حاضرین را شناس کرد. پیرامون موضوع سیمی شورای علمی، کتابدار استخوان‌خانه خالبای و گلرخسار در موضوع تاثیر عامل‌های فیزیکی و کیمیاوی به کتاب‌ها برآمد نمود و خطرهایی که به کتاب‌های کتابخانه تهدید می‌کنند معلومات داده راه‌های پیشگیری و حفظ آنها را ارائه نمود. در مسئله‌های جاری کمپوزیسیون رودکی استاد شعر و موسیقی در تالار رودکی و گوشه محققان پنجکند بوستان در تالار پنجکند قدیم به اعضای شورا یک قطار پیشنهادهای مشخص مطرح گردید. از طرف اعضای شورا معروضه‌ها مورد محاکمه قرار گرفته پیشنهادها پذیرایی شدند. در آخر هیئت اعضای شورا فعالیت شورای علمی استخوان‌خانه را در 3 ماهه اول سال 2025 قناعت بخش ارزیابی کردند. ҳамасола санаи 2 то 9 апрел дар шаҳру навоҳии кишвар фестивали умумии ҷаҳонӣ таҳти унвони ҳафтаи китоби кӯдакону навразони тоҷикистон доир мегардад, ки дар доираи он як қатор маҳфилу чорабиниҳо баргузор карда мешавад. дар китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент низ маҳфили шеъру суруд таҳти унвони раҳҷӯёни дили кӯдакон бо иштироки тарбиятгирандагони муассисаи таҳсилотӣ то мактабии рақами 3 ба номи Алла доир гардид. дар онҷо кӯдакон таҳти сарпарастии муаллима ҳоҷиева Дилфуза иштирок намуданд. дар маҳфил сухан дар бораи латофат Кинҷаева рафт. ӯ санаи 8 июни соли 1950 дар ноҳияи ғунчии вилояти Суғд таваллуд шудааст. баъди хатми мактаби ноҳия соли 1967 ба донишгоҳи давлатии тоҷикистон дохил мешавад. ӯ шӯъбаи журналистикаи донишгоҳи давлатии тоҷикистонро бо дипломи аъло хатм карда дар кумитаи радио ва телевизиони тоҷикистон шӯъбаи адаби дирамавӣ кор кардааст. дар маҳфил гуфта шуд ки Латофат Кинҷаева яке аз шоирони кӯдакона мебошад ки шеърҳои ӯро кӯдакон бо шавқу ҳавас қироат мекунанд. مادر گفت اشکلانه دخترکم کلنج گبره بچینی خانه دمن یالی لسان خانه ها آمدم در کتابم میزنم و مهمان ها بدازم آمدن نگرد انا مهمان ها آمده ای مادر جان اکنده در بیاره دسترخانه کشاره اصلا گذد از زیوان سیب و انگور از رختار قند و مربا آره خربوزه هم کش من آخویم از آنها در قطعی مهمان ها زمانی که من خلوات جان آدت از تو روی بهاران شبال تحصیل خودت تو خوشحال باردارم تو را میپرسم هر سال مادر جانی من نام پدرم نانی با مزه فصیل و درزه پیش تلرنش هیزم کشانه بکر چرمله بازی درانه. ҳамчунин дар фестивали болозикр хонандагони синфи 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 иштирок намуда маҳфили камолхониро доир намуданд. маҳфили мазкур ба хотири гиромидошти Камоли Хуҷандӣ бунёдгари кохи назм доир гардид ки он таҳти сарпарастии омӯзгор Ҷӯрасода насиба буд. аз ту як соат ҷудоӣ хуш намеояд маро
با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا. گویم رفت زنده رو سلطانی وقتی خیش باش، بعد سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا. گم کرده اینا مونند کستیم تا جز زیتو نشان یافت. دوست می دارد دلم جور و جفای دوست را، دوستر از جان و سر درد و بلای دوست را. زحمت خود با طبیب مدعی خواهم نمود تا بسازد چاره دردی بی‌دوای دوست را. در صحبت دوست جان نگنجد، شادی و غمی جهان نگنجد. در خلوت قرب خانه انس این راه نیابد آن نگنجد. گر بری دست به آیینه و در خود نگری، ببری دست ز عشاق به صاحب نظری. ننگری دودی درونها که به بالا زی تو رفت، شرم داری مگر از ما که به بالا نگری. در عموم خوانندگان در وصف کتاب دانش آموزی وطن مادر تاجیکستان شعرها قرائت نموده با رقص‌های زیبای خود که خیلی جالب و دیدنی بود خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند. یادرس می‌شویم که هفته کتابی کودکان و نورسان تاجیکستان در شهر پنجکند ادامه دارد. با دستگیری و مساعدت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، تشکیلات جمعیتی نوری امید در دایره لایحه مسئولیتی بیشتر، ظرفیت بهتر، دیگرگونی‌های عمیق‌تر، دستگیری سازمان‌های جامعه شهروندی برای رشد جامعه فراگیر در تاجیکستان که از جانب اتحاد اروپا مبلغ گذاری می شود، به 30 نفر نورسان و کودکان امکانیتشان محدود دهه‌های هدفی لایحه عربچه‌های معیوبه تقدیم گردید. چطوری در بالا ذکر نمودیم این چاره‌بینی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، خدمات دولتی تشخیص طبی اجتماعی شهر، بخش حفظ اجتماعی قهوه‌خانه دلاوره و شخصان سخاوت پیشه گذرانیده شد. در مراسم تقدیم عربچه‌های معیوبی که در طربخانه دلاوره شهر با برگزاری محفل جالب دایر شد، والدان کودکان معیوب و خود آنها از این اقدام خیلی خوشنود بودند. والدین نورسان در نوبت خود مینداری صمیمی خویش را به پیشوای معظم ملت اید به فراهم آوردن شرایط مساعد و غمخوری همیشگی از حال و احوال نورسان امکانیتشان محدود مأموریت شهر و تشکیلات نوری امید رسانیدند. در فرجام بهر بولید خاطری نفران معیوبیت داشته و حاضرین برنامه جالب پیشنهاد گردید. ҳамасола оғоз аз моҳи аввали фасли баҳор дар баробари корҳои омодакунии майдонҳои кишоварзӣ боғоту тогзорҳо дар шаҳру деҳоти панҷакент дар раванди корҳои ободонӣ маъракаи ниҳолшинонӣ ва сарсабзу хуррам гардонидани маҳал бо маром ҷараён мегирад. аз ин лиҳоз барои татбиқу амалигардонии ин ҳадафҳои ояндасоз ва тасдиқи нақшаи ниҳолшинонӣ кабудизоркунӣ ва беҳсозии муҳити зист дар шаҳри панҷакент маъракаи баҳории кабудизоркунӣ бо истифода аз шароити обу ҳавои мусоид гузаронида шуда истодааст. бо иқдоми мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент дар канори шоҳроҳ ва гулгаштҳои хиёбони марказии шаҳр ниҳолҳои ороиши нодир шинонида шуд. ин ниҳолҳо аз навъҳои такмилшудаи нахл, ардач, сада, санавбар, шоҳбулуд, коҷ ва гулубутаҳои дигари ороишӣ иборат буда 560 адад дар ҳамкорӣ бо шарикон аз ҷумҳурии ӯзбекистон дастрас карда шудааст ва бо маслиҳату дастури мутахассисон бо риояи агротехникаи хос барои чунин навъҳо шинонида шуд. бо сабз шудани ин ниҳолҳо хиёбони марказии шаҳр ки номи сардафтари адабиёти классикии тоҷику форс абу абдуллоҳ рӯдакиро дорад, қабои боз ҳам зебо ба бар хоҳад кард. роҳбарияти шаҳр бо ин иқдоми худ мехоҳад кӯчаҳои марказӣ ва гулгашту хиёбонҳои шаҳру деҳоти панҷакентро боз ҳам зеботар намояд.
чуноне қаблан иттилоъ дода будем, аз 2 то 9 апрел дар саросари ҷумҳурӣ фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон гузаронида шуд, ки ин бозгӯи он аст, ки ҳукумати ҷумҳурӣ ба китобу китобхонӣ ва бо донишҳои замонавӣ фаро гирифтани насли наврас таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. чун дигар шаҳру ноҳияҳо дар шаҳру деҳоти Панҷакент низ фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон бо шукӯҳу шаомат ва бо баргузории чорабиниҳо гузаронида шуд. тибқи нақша чорабинии тарҳрезигаридаи китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент бахшида ба фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон таҳти унвони фуруғи субҳи доноӣ силсила чорабиниҳо доир гардид. аз ҷумла намоиши васеи китоб таҳти унвони адибони соҳиб-ҷашни сол, фестивали мавзӯи махзани илм китобхона аст, маҳфилҳои шоҳномахонӣ камолхонӣ таҳти унвони бунёдгари кохи назми сухан ҳофизхонӣ лоиқхонӣ, хонишҳои баланд дар мавзӯи муаллифи суруди ҷовидона бахшида ба 80-солагии Гулназар Келдӣ, даргаҳи меҳру вафо бахшида ба 90-солагии Насим Раҷаб, тараннумгари табиати диёр бахшида ба 65-солагии Маҷид Салим, суҳбат таҳти унвони Озода шав бахшида ба 90-солагии Наримон Бақозода, хулосаи китобшиносӣ тасвиргари дунёи кӯдакон бахшида ба 65-солагии Азизи Азиз, маҳфили шеърхонии Сандуқчаи Марворид бахшида ба 75-солагии Латофат Кенҷаева ва ғайраҳо баргузор гардид. рӯзи 9 апрели соли 2025 дар толори китобхонаи марказӣ субҳи адабӣ таҳти унвони ҳафтае дар оғӯши китоб бахшида ба ҷанбасти фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон бо иштироки мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент Сабрина Акрамова, нозири ҳифзи ёдгориҳои тарихию фарҳангӣ Шабнам Шодмонбоева, мутахассиси пешбари бахши фарҳанги мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент Меҳрноз Хуҷализода, китобдорон, омӯзгорон ва волидайни хонандагон баргузор гардид. чорабинӣ аз тарафи китобхона филиалҳои бачагонаи рақами 1, рақами 4, хонандагони синфи 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 таҳти роҳбарии омӯзгор Азам Қулова, тарбиятгирандагони муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 1 ба номи Тамара Исмоилова ташкил карда шуд. чорабиниро нозири ҳифзи ёдгориҳои тарихию фарҳангӣ Шабнам Шодмонбоева оғоз намуд. сипас мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент Сабрина Акрамова хонандагонро ба муносибати ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон табрик намуд. хонандагон аз ашъори адибони бачагона шеърҳо, гуфторҳо қироат намуда, рақсу суруд ва саҳнача пешкаши тамошобинон намуданд. чорабиниро директори китобхонаи марказӣ Зарина Бобомуллоева ҷанбаст намуд ва ҳамаи иштирокчиёнро бо ифтихорномаҳо сарфароз гардонид. гузориши Шодонаи Ҳамроҳ ва Шаҳбоз Қурбонов. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент аввалин бозии футболи мавсими 2025 баргузор гардид, ки дар он дастаи футболи саразм бо дастаи Парвоз рақобат карданд. бозӣ бо ҳисоби 3-1 ба нафъи дастаи Парвози ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба анҷом расид. гарчанде ки дастаи саразм дар тамоми давраҳои бозии хуб нишон дод ва якчанд замон таҳдид ба дарвозаи рақибон дошт, онҳо натавонистанд аз имкониятҳои худ самаранок истифода баранд. баръакси онҳо дастаи Парвоз бо тактикаи дуруст ва бозингарони фаъол ки ҳар лаҳза имкониятҳо ба вуҷуд меоварданд, дар ниҳоят пирӯзӣ ба даст оварданд. бо вуҷуди шикаст дар ин бозӣ мо умед дорем ки дастаи саразми шаҳри Панҷакент дар бозиҳои минбаъда фаъол хоҳад буд ва ғолиб хоҳад омад. воқеан ҳафтае ки сифарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷоддаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам ки мардуми Панҷакенти бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
امامعلی رحمان سهم ارزنده خیش را میگذارند و ما همگان جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال میگیریم. سلامت و سربلند باشید.